Maphanta ngiyacela ngenza wethu ngicela bafowethu amaphanda amamahle azama ukuavoida ukuthi inbox uma esengenile embumbeni ngoba lokho bafowethu kwenza ukuthi manje kube na chaos yama message amaningi engiwatholayo yabantu asebengenile already embumbeni ukunokuthi ngibe busy nokuthi ngifake abantu laba basafuna ukungena. So lokho kwenza ukuthi manje ke WhatsApp ube busy ngendlela futhi eyisimanga thothi mhlambe ke manje nami sengimane pressure kakhulu. So ngicela ngenza ukuthi mawuse embumbeni usuphathe embumbeni hlala phansi embumbeni yonke update uzoyithola embumbeni ukuthi from now on kwenzakalani. Please ngiyacela ngenza wethu unless mawukhona ufuna ukubuza mhlawumbe ungangifonela ke number yami bese siyakhuluma but nje for ukuavoida bafowethu ukuthi abanye abantu bengabe nencindezi ongena ngicela bafowethu ukuthi nizame ukulimit ukuthi inbox uma usuphakathi embumbeni unless uma ukuthi ke usufake lokho okufaka embumbeni kongena embumbeni mhlambe ke awukaphenduleki yes mhlawumbe ngabe lokhu inbox yakhe but nje uma usuphathe embumbeni relax ngoba bafowethu ngisebenza kanzima bafowethu for ukuthi ke ngenze show wonke umuntu ke osehlanganisile bafowethu for ukungena embumbeni angene bafowethu embumbeni ngesikhathi sifanelekile. Ngiyacela bafowethu ukuthi ke imbumba asiphathe kahle sihloniphe silandele bafowethu ke yonke imithetho yakhona ngokufanelekile ukuze wonke umuntu akwazi ukuthi makufika season 2 asiphile kamnandi asuthe. Yilokho bafowethu ngicela ngenza wethu ngingakhohlwa bafela lapha ke ku YouTube ukuthi nguNtezimnandi TV onama subscribers of 4500 and something yilokho ngenza bese ukuthi ke lapha ke ku Facebook ke nguNtezimnandi Prince onama followers ke njengamanje ke awu 74,000 yes. So yilokho ngenza ukuthi bafowethu ngicela ukuthi ke ngicela bafowethu ke imithetho yeke yembumba silandele sise futhi yilokho bafowethu nje bafowethu mina ke inkosi inibusise bafowethu wonke bafowethu umuntu ke wamukelekile embumbeni ke bafowethu ngoba akekho umuntu obandlululwayo for ukuthi ke aphile bafowethu impilo ke emnandi impilo bafowethu ishintshe. Inkosi ke bafowethu inibusise ngiyabonga. Amen.